nyina nso betimi afa ho na watie ye doc me pa me mo akwa aba me yesumini aba na honam te sen oh honam ho ayefe na ayasabe anso te sen oh dwumedi ekoso ayuma ekoso pa ba ye nkomo kakra 21st clinic me se da biara do ho ba eye krom ana se ho badwaman so ebi a obi nti 21st clinic nka watene kan so so won share dante dwumedi ahodo a mudi no ho na siye e de ba asem na betimi aka kire obi a otie yesesie ana o sa hwe ye fa 21st clinic ho me da se me nti abema Sompa TV nyina Sompa TV ehwefo nyina so say obi bisa anase obi ate yedin 21st clinic a ye na ye sciatica expert for ye na obi a ne to asentini ye ne ya a ehwetwe ye o ya ontimi nya ho hwe ma ne ye no ye na edi ho dwuma na ya ye ho research a say de America dada na ye ka say ye na ye ho research na ye ko hu ya libe frɛ sciatica sciatica ye ntini na afiru sisi e for to ase o sere onan tu sa akosi onan na esi form a ehihye oye oya oye ohwe ye no eno ane sciatica na ye ka ho asem a ye adwumaden tena se pagya so a na edeba ema ode no onante a ote ya otena se a ote ya ogina ho a ote ya na ofile se panie bi wo asante twetwon ofile electrical shocks ona titiriti ofile se onan mu edu ye oya ema wide osisi nso ye oya ama wide achia na eno na ye yale bi a ode ba ho no ma yetimi etwiti ye kama ema o yetimi etu ase ema ho aden ato se wa ho achia osisi achia onante a ontimi nante ye no February 21st clinic ho na yebetimi ye afiri ho ama wide atene kama wa otehweche mu a ontimi nsole ensan se bia ono no eden ontimi open na February 21st clinic ho na yebetimi ye ho adwuma ma wa onan no ene osisi ne ye o ya o ye adwuma ontimi entena se nya adwuma wo adwuma mu no ontimi gina ho nya adwuma no February 21st we de bedan ya yebetimi aye ho adwuma na ye de efidie na ye adwuma ye ma massage bia onya bida na massage no eda musronko en na maye maye gidin se ye ne sciatica expert fo en na maye timi eden esidi asase ye boso se ye na etimi treat sciatica nti uba ye do be fa massage mu na ho eden ato afide so ye waduru a biduru krogin a yetimi ede treat o sciatica na eden ama ye twa scan na afide so labs bia opese ye bia no se opese obe check up ana se ya chiro labs bia ma hospital bi ana se clinic bia opehwe ba bia obetuma ye sa labs na fabra honom ye ni nyina e wo honom na afide so no ye ma dietary advice aduane a odi a aduane no enye emboa onipa dua no wo de ban so a yetimi ema ye hwe wi a ne edibeto so na se de ye ntoso no ye dietary advice ye ba advice o aduane bia ani kwan se odi ne wo se odi ene ne ma bia ani kwan se oye wo de battle first ye ni nyina den e de ama nti se wo bi sa 21st ka ne to fa no ene ma yemfa ye kira kwan ne ye numbers no ento aso bi obi pese otu ana mo ba ho a the number is 0540 311 311 311 0540 311 311 ya na bibiri na aka say ya mo hwe TV no so that time na ni ba ho so na number na den every so nti wantimi anya number na peke nti e ma otimi india ya no otimi ekika mu until na wo hwe TV bompa say da koro ye besa ba na wo heading etimi a peke number no say wangasa uni pen uni paper na wo bidie bia obetimi da twere ogu ba bi ana se untumi ntwera obetimi afre nkola na mo atwere number na ma se be ya da che wo hia ya ana se o haw no obetimi afre na wa hwehwe kire kwan na ya ma direction na waba enti number no sania doctor kan no f obo 0540 no atwere 311 no asatre another 311 0540 311 311 and a 0249 311 311 0249 311 311 21st clinic ekira kwan do so enche ye de nyina betu dwa ye be sori adwa so announce watimi eto anamon e de akọ doc afeye ma ene de da badwa sreda ye betutu ne srene abasa ya etwi nipa dodo na ekonse do na to da bi nso so a wo yawo a ede nipa bi be fam ansampo na wakwaje wa home ewo mbofo nchen no eya na no den sika seye brani adaje seye ya yese wo ho no enya asem ketwa yem hyehye etechire no so no
eno so kura timi kum obi a wote nipa kro ne nchen ni nyina no ene se hypertension eniema bi etoda bi a ebeka ne se complications ya ede eba no eno nenne ye ba be bobo ho ni ho ene ye nipadua akwa ne nyina ho ban ti doc se ye ka se hypertension kola na se amami fiti ase mfiri ho sa hypertension na ye de eba ade obi tie ye na ebia woni mu ade kola ye nkyere mo ma ye nyina ye nti ase hypertension common yale bia se empenyufo a omuduru at the age of 40 years above ekokusi 90 100 na kona okay se uyi nipa 100 gina 100 from 40 up to 100 years no uka omo mako 100 a 90% ewo hypertension obi a nipa omadi emfie aduanan ekosi emfinhia wo haso no yes se wuyi nipa wo ha gina ho a yes emu aduokuno ewo hypertension emojabroso yade wow ewo ho enti Ghana ha no ye yale bia ye common pa baby obi oboko hospital bia obe check no makumba bi na obe hu sa age category na mbeka no few ones no obe check na omo ye den wo BP no eda normal omo dodo na no ewo hypertension na se ka hypertension a bebre na nti ase mojabroso no enyeso moja na e bebre ama ye in chance e pan mu ma edoso oni padwada bi entisa okay hypertension anase mojabroso no kire se intini na moja enamu no ya obako be free arteries na sa arteries intini no wo mu hodo mienu baako de oxygenated blood inflamapa ewom eye oxygen ewom ena de nam ena wo baako so a eno deoxygenated blood enso na wom eno de oxygen inflamapa eden enim enti de inflamapa febo no oxygenated blood in oxygenated blood artery no okay baby oxygenated blood fa no eno na ye veins na na eno artery no okay but se ka vein no ye de fa deoxygenated blood inflamation na ye humigu abontene no vein na eden edi sa inflamation na se ka vein nya no na inflamapa no ejina mu arteries ni mum na kita arteries mum na ekura inflamapa na ye oxygen no okay enti sa inflamapa na enam vein mu no wo se supply moja ma ye nipa dua no nyina no eno na ahonde na moja no edi nam wo intini mu no eno na ye na ye ka pressure no blood pressure no ahonde na intini no moja no edi nam wo intini ni mu no se de wanka ye de pumping machine esiso edena matrix ni mo no yes edena matrix mo no me the pumping machine the example say ye nyina ni pumping machine say we are pumping through edifa outer ni mu ana say hose mu a enam ekọ na good say the wa nsuo no enam hose mu ekọ no o de osum etie a wo te say nsuo no nam sa homa ni mu na say sa tube ni mu no sa pepepe na den ekọ so ewo ye ntini mu okay enti eba sa na akoma ne bo a edi ahoden pa na yeden ekọ abranka wo se ekọ kakra ekọ no anase ebetime de washing bay for good omo pipe ya omo de wash pressure pipe no omo de wash car se o de wosun tie ewo pipe na so ni namu a omo high no a otimete se de we ahoden so di namu wo sa pipe no otimete sa pepepe na etie okay na sa ntini no a ya arteries no eno na supply moja my body ni nyina na se akoma no yesa ebo a akoma no hia ahoden extra energy ehia honden soronko a wo say etimi bo ansana moja na den atimi akọ abranka wo say bo normally no na ebo kim na moja atimi kọ no wo say akoma no bo kim ansana moja den atimi akọ dog sasi so bi maye me purchase wo say ya na ede be na esi wo say akoma no bo kim ebo kim kakra kim enti de na ya na koba ba no bo kim no entini na ida say entini no na ye dene arteries no na ye dene ana say bibi ase hu kwan ama arteries no emu nda ho ema moja no entimi nya den blockage bi aba okay ebetime esrade ebetime blood clot ebetime bibia na kwan ma moja no entimi den ko etimi ba say entini no say the way wire na wire also wire mu ayeden no entini no emre akoma ne bo anka bai na aside akrosu okay bo na abai na asa kwele back so that vasoconstriction and dilation no entimi nkoso yi abra entini no eyedene okay entini na eyedene enti amantimi yere muntimi mai emuntimi yede enkwale back enti abasa na se de akoma na nka wo se ebo kim
na entini ntimi buy na moja efa mo kama ekọ no gisa akoma no bo kim ansana etimi adan afa mo akọ enti e wo say akoma bo extra time to ya actress na blockage bi abemo adwuma ni bi ema no yes anase entini ye dene no at the extra work and a makoma no okay na akoma no say bo 2 times ansana abo amoja na akọ anka wo say bo once na moja timi kọ obo na ho na ba bia no gisa bo 2 times kim na ansana yoko nti uche ko mo hypertension nyina omo no dodo na no e wo palpitation se akoma no optimity se akoma no bo pere eni ntina oye adwuma kakra na se onante kakra na ne ho tete no na wa mre wa bre ontumi nya because akoma na bo extra time abo nti akoma na den aye ma ne body no den aye weak ebo kra no moja ne nya den enko nti wo se nipa no ne home ne nsiso because oxygen can say me say actress no eno na fa inflamapa aye oxygen nti enam say inflamapa ne oxygen ntimi nko no wo say nipa benya shortness of breath ohome no ensiso because akoma ne ntimi mboma moja endi inflamapa no nye den en supply ma body ni nyina nti wo say ahome no ensiso yie eno hypertension eye common pa ya de a ha nipa bebre nti wo kọ no na we were hypertension we be sana we more hypertension na hypertension no your primary one and your secondary hypertension okay ne primary hypertension no eno ye sense for essential hypertension okay eno sa no obi anim de ekofa o how ne baye obi anim de ekofa o how ne baye primary one no okay the cause is idiopathic the cause is not known aba and a secondary one no eno de ye yale bi na ekofa how ne baye ebi ni happy kidney problem so we will be a kidney issue obetimi anya hypertension so type of hypertension onya ye no e secondary one okay ebi ho a pregnancy induced hypertension nyin say na kofa hypertension e den e baye ebi diabetes diabetes na kofa hypertension e den e baye okay ebi ho no ma onya nintini mu no inflammation na say bibi asi e wo ntini mu e ma na benya hypertension and e secondary okay the primary one there e ya na dodo no ye nim de kofa bae e bi so family history e free busuane mu okay e free busuane mu se o maame obi o papa obi a wanya bi free o maame ye mansa na wa pie before so we pie o maame ye mu no obi ye moje mu ase se obi betena wanim na ye ka se o maame obi pi oso wo bi a oso mitwam wo Yesu dim doc asim say me na me pay yale ne ma no enye doctor na pay yale ma o doctor na ka no kra ne kire o say yale no o ma hu say yale no wo ho dada sa na o pay kire enye say ono na efre yale ne ma o ana say ono na eto yale ne ma o da bi e wo so because once o ma me wo bi o papa wo bi ne de o so wo bi me ba madam Fubi wo say okọ hospital or the name maame na koye but doctor ni to ne for say ya onye aware say yade bi say betimi ai no ne maye tu yes na ba akopanyin na to kwan but o test keto no so moja no ohun se ne maame yare no ebi wo no so nti okay ha adwen abibia nso so oda hospital ni nti no onye ma na nimra na ho so ebetimi aba say ye BP we say ya asema ye kan bia say moja broso ya de bia ebetimi moja broso ana infection ya bebre ho no obetimi o ma betimi de eden ade ama but at the moment no hypertension ho asem na ye kan no say ne maame ne moja na e moja broso na omo de ne ekọ hospital good but doctor no ohia moja na omo kwotwe ne ba ne de ni bi de ama no na doctor no ebo no kokose ono so kola no onhya da nyina yi onye ongina yi yes ne maame yade ni bi ebetimi ama yes se do ne maame wo bi no bi o ho no ma na otumu peso hu kwan fa so a onya free ne maame ho ana se ne papa ho enya infectious enya yala de hu beka obi a na wanya okay se nipa ne ni obusua mu a ontumi nya yale no se o hypertension na ko wale obi a ana obi tumi bisa say na mikunu o BP o sa so diabetes o di bia mamia na that possible okunu o mfiri okunu busua mu okay ontumi ma obi se okunu obi a one ne mfiri busua ba ho okay nti ontumi nya bi firi okunu ho but there ne say maame ba ko papa ba ho mbetumi anya bi firi maame ho insan say your bloodline say the one kind of pepe because maame DNA e wo mu o papa DNA e wo mu ne genes bi bia den awo mu nti once and genes or pass bi ama ono de e nti ameka say wo maame yem nyina no
wanya hypertension as a p. Okay. A bit bushina chede, a bit much gold, a bit much cheska. Oh dear, yale. But yes, about the aba. In Tayana memen per se, obi abe send me a cassa also will be no. And yes, me huna, and I say, me per se me ma yim too, and I say, show and now come at two. Or come at two. Men pass, and yes, I am patch. But I can't say. Make sure no crown, say by ya, over who nanti ye, over who did ye, who never be obeying ye, say by ya, that chimbino. Oh, dear, and ban time to say be our mammy, dear ban time. Okay. So, Bushia Phoebe, obey me, or be better about as early as 27 years and above. Yes. 25 years round be better nearby. Abra our family history no. Would be to me trigger at age of 25 years and above because and never be our yano and near my to me trigger no. Okay. But doctor can now put proactive measures in place. Yeah. Ubeti could do 50 plus and 50 plus 60. Okay, and son what would you be to me bass will be a bushamu will be a be no one why free from it. And not just only be. Okay. Will be bet option ye. Would did the option or did ye? Or stress level, how to manage stress, or manage stress in ye. Okay. And activities, or you'll be our exercise. Then you know, near my eating bomb or prevent or say or sugar or blood pressure and muscle. Best say, Obusia for be now also de bia and Sariana or no mensa, de bia tampe. And I say, friends, tampe. I will see it. And now, okay. Then you know, all frefre, Aleno, say, and your day, and be how. And now in Chinidiane and Audi. Sradenam and yana as ense fata so bedi. I don't know who dear. Oh, highest chance obeti me anya sa condition at the early stage. But social who ye dear obeti me abro 45, 50, 60 answer na sebeba kra na en shadam enya edinya dia be how p. Okay. Yes. Enti enko the types and now say primary one and one yes suffering is essential hypertension. And no dear you name the kofa it's a blood line then the second one no underlying condition bina edeba. Okay. And I mean be Bobby say diabetes bit me the aba or kidney problem bit me the aba or blood vessel issue a bit me the aba. Yes. Blood vessel issue no so ya den. And yeah or intino inflammation etimi be ba ebi mo to wa intino no esimi ya den ay large. Okay. Hypertension yes etimi large emma pressure no and I say etimi blockage bi nso betimi blockage etimi ba etimi ba say intino no inflammation aba emma na ho no etimi ba say esasre large na mostly no ekwa large a onya your friend hypotension. Yes. Hypo. Hypo. Your hypertension and hypotension. Hypotension is low pressure. Or pressure no low. Abra obi a dey high no dey na check it be a low. Form. Yes. Eti obi a obro 40 years. Na ye check blood pressure na soro no ebro 140 a your friend say hypertension stage 1. But you're checking out a bro 145, 150, 160, aircon 180 there, and they just say, oh, they know, oh, pressure ni muankasa. Na akoko do 200 aircon there, emergency case, just say, oh, hypertension crisis. Oh, yeah, ne, oh, woman, yes, a silent killer, pa, a silent killer. Yes. Na say, oh, hypertension, I never be more who any bini over who say on the subri, a beba. Won say on na tika kra na wa bre won say akoma no ebo perepere tipaye time bia na obeti say oti eye wo ya light one o pressure bass rock kese a na oti no eye wo ya ga anase timi ya one side ebi ho a o facial part no e na oti say eye wo ya na ya na ya kana sob na say wani muti fa good oti say eye wo ya che say blood pressure na e dey bass ebi ho a o bleed nasal bleeding yes moja e free hwini mu eba epithesis say we obi a the pressure cost na start hu say bleeding na dangerous so start hwema doctors na omo hwema enya saa time bia betumi bleed ama wa anemic betumi bleed ama moja na den and so especially obi a clotting issue a na over pressure so a ya na we so hwe hu ye pa because could do stage na e be hard drink yes. Okay. Enti ene na de ekofa ba no aye symptoms na ebi ka ho. Symptoms na yeah, numbness. Some symptoms dey doso. Titriti won say onane titriti. Eno no bo kai say moja no endru peripheral areas no. Peripheral areas here
baby a far away from heart no baby a wakoma no won say nti high no ha say me some say won sa wabakon wrist won e ba no and I say we toes one ko no good and on nine na see form no okay ni nyina ye your preferred arteries in veins ho no ma moja no enduru ho nti se moja no enduru ho no ma nerves a ho no no enya oxygen okay nti se anya oxygen and now started to titriti and now started to say shishi okay and now started to say onan emu ye odu okay yes enu ye ona mutimi ye odu emu ye odu yes o feel heaviness so san so ewo mutimi feel numbness and afin so burning sensation ni nyina ye kire say o hypertension e bi ho a na o say inflammatory ne pressure ne basoro a na afele say obefe ni nyina ye symptoms a kire say pressure na betimi the confusion ni bibia ba wadwen entire shedan sisisu yie okay ontime kaya de because amoja ne nduru adwen yie pressure no edin amamoja no brain cells nya oxygen yie nti se nya oxygen yie a we start nya confusion memory loss and other stuff ebe start say edin eba na body weakness and pains feel say why weak yes because blood is not circulating blood is not reaching all parts of the body to be starting who say obody no why mre na akoma no ebo periperi but the cardinal signs and symptoms of hypertension any akoma na ebo periperi ni subiri no tipaye and then sometimes crown blur vision won say wani no won sheda hu adie because the vessels na won ni no and sheda nya oxygen ni ye enye moja ni ye nti bibia ha no ne djuma no ye den bafo palpitation doc say mete wona minim sama koma ebo sese but mente say oti obi wo ho na say otese na koma no ebo a kaye dum bi de man say bia e wo se otu na mo wana anya palpitation na ye hypertension okay obi a hunahuna ana wate asem bia oyema tu okuma tu ana akọ PS na so good na okuma tu abo perepere no eno no nya palpitation eno no nya hypertensive palpitation na yeka ho asem okay yes what wa relax hwe nya na okuma no ana se onnante kakra pe sa palpitation na hypertension mu no ene ne activities ena yeko the moment na otra se oya de bia no na otese akoma no bo pem sa no chese the body need extra akoma no so bo extra time before boja no etimi ko ni padua no at that time our body ehia energy se betimi aye adwuma no the moment our body ehia energy no dia na rema na energy no moja na ebe dey fu se na ekọ no e na be ma energy e ma otimi eden eye sa na no but then akoma na ntimi ambo ma moja na supply energy no se o kwa America se o ye adwuma se o nante se o di body no eye bibia no o hia energy na de sa ade no na sa ahode na o hia de adwuma no akoma na be supply moja sa moja no de na wom nutrients o moja no mu e de na wom oxygen na won moja no mu enti oxygen nutrients a wom a e o se supply ma body no sa adwuma no eno na akoma ne force se e supply o muscles no e supply o body no e ma o body mitimi ye den e adwuma no but here's the case akoma na abo but enko moja ne ntimi enko enti akoma ne be force no ho se be bo enti ye be call complications of hypertension na nke ba ne ma bi e keka ho ma sa hypertension itimi ba no yes ne ade no enti akoma ne force no ho sa at the end no e betimi afeli o force e de akoma na ye adwuma e bro no so na akoma no bo abro so adwuma bi ti sesen ne ma ben sa ena meka no America miketu adwuma o ye hard heavy duty job okay involve ahoden o ye footballer o kwa America o ye obi a ye mfa ne se adwuma o ye nante adwuma o nante o ye obi a omo load team patra ha omo fra omo sen omo load team patra ka no team patra yes se omo load anwia no good sa adwuma na adwuma den okay o ye obi a ye galamsey o ye obi a pagya niema o ye obi a like adwuma den bia o ye mason ni o ye carpenter ni o bo ade ni nyina ya de a o hia energy o hia energy na ye enti se de kra ni o hia body energy de aye bia no etimi ama akoma no e bon tentem na me pese me bisa we se ansa na ya to aso e ma ne mema pa ehefo na ya na wo mo enya sa ya de question pa me pese me hu omo ye research be some part of Ghana okay called the northern part okay Tamale to be precise na omo kire se ema na wo hypertension and all bro a chairman
No mo si adentia. The reason is I won't say hono no. Bema to me wale man back 4 and 5 and 6. And now omo kire say economically no. Omo ya good. Say ya wale we are that is in some omo kai any we na me make am wasem. Mama mu twema no si bone. Like say ya wale we ekwa competition. Say the way wow be ye ho yie obehwe afiri ye say be ya okunu be den ebedo. Nti sa competition na ekoso no. Ama no the pressure be because you more be a wale Sarfo ni we a you more be a 2000 we 2000 ya we ye odwatre na dia ma no ekwan a we fa so na obetimi e dia ma sa ska no e dia ye dwuma na ska no dore na otimi e di to mako betimi dia fie yes ahwe nkwan etimi to ne ma de ye nkwan no eno de because sa ni mama ko 5 6 no be man timi so lente Henderson ma we David bia na o mouse ka Henderson bia Henderson say mo fa aye konhoma ne ade shada ni ho sa bebre so competition matra o kakra the pressure be to man enti ebasa no ema no omo de ahopepra bi na eden edidwa emo de ahopepra bi adwundwin bi ase be ya obetumi abo scan obetumi eden ahwe scan so yie na etimi nya ne top money ewom enti wo ya na wo de no gudi a na eche se eno ano no ti tama wo so de dakora na wo de sole akodwa at the time na ma ejuma Tamale Central Hospital okay at that time na ma pressure na omo de bane de to be sincere na ma no do so che mema mema na obi bet na ma no de no e na e do so because obi abeba bia oba check ni ayi bia na aye de the pressure no e wo soro na Sarfo se me says eya na omo broken heart so chi wo mo no na say we mo no for we there that kind of rough burden e be wo mu kratwe na ade ni nyina ya de a e de pressure e de stress e betiema nti ebi mu kra me for me nya broken heart ema BP no etimi eden eba but in general de ma na e do so che me na oba southern part of Ghana has seen no kran so a odwene ni kunu ho na ge we aba mi kunu ho na say nti na southern part ha de me be ka say me ma no na omo de do so che me because hanom no pressure da me ma no so mo che ma ha say ne de ma ne dan me ma no yes pressure me ma na pe de one ne ma ne the opposite so ho no de ya na entansi me baby me free there me be man tan so le say o yiska ma o ba say ongina ebo obone ko homa de bia dabi maybe market day na wadi bibia koton na wa eden watoto ingredients bia o mo de be ya aduane yes but then to say hana me besua say I was say be ma so le bia and I want to tom oh yes I have to be sincere because hana ma be hu sa de no say me nyi kwa ni ya ko school ni ya na ma ho be say I was say be ma so le a also use kama oba because yen farming community a team ni de ya so la ma just market day na ya koto bi na ya koto duane bet yen sada ntis kama oba say jiskai na ya we ni so what say o papa fa ne ho de o de on fa ho ni enti na to da bia na mu so titi utire no fa plans bibia be fa doc afa yen hwe pressure ni ade no wabo so e de be biem complications ni na ye wo mo no complications no the edican you be afraid aneurysm na sa aneurysm no say medical ka say intini mu no etimi ba say intini no aye weak akoma na bo e ma pressure ni intini no e ma intini no aye weak aye mre intini no etimi pai etimi weak yes etimi weak ama like pressure na ma na ye yire ama ase tire abam say o car tire and I say motor tire pressure no wom doors pressure no doors na tire na den abam enti bibi kakra bi no etimi den e blast sa na etie enti aneurysm no one thing na etimi ekoso stroke okay sa aneurysm ba easy say obi betimi aden e betimi akoso stroke okay yes okay because intino no weak ayeyere enti ayeyere ni intino at a point no etimi pai enti pai a onye fortune na akọ pai o wadwe mu ba bi a eno na wo sti ho na wo so hona ba bi adwojo yes hona ba bi adwojo one side of body adwojo
Enti one leading cause of stroke, hemorrhagic stroke. And no shock beti me di abana. Yes. Because brother bi we were just so my sister be ni kunu. No mo se omo ye na ese nintini na adwen mu ntini ni bi ne paye. Onya stroke or yes onya phone call bi. Owie ya wote mo ne no ano. Na call for man onya stroke. De ne kwa no mo se na adwen mu ntini na paye. And I make at the point I command pump blood so hard, pump so fast, corner, more journey corner. At that instant, no, say blood vessel na ent me contain pressure na et me day a pie. It's a pipe na more journey you go adwene mu a. And I won't say brain cells no start say day ewu. It brain cells start say ewu na more journey. Body part started say lose function intimate function beam. Okay. It is an okay. It is stroke. One complications are etimi ba and aneurysm and one common where etimi must have in eba. Etimi ba says radel so etimi block it intini baby. Maybe cholesterol. Why your cholesterol? Cholesterol built up of fat. Sade I don't intinimu. Nti sade doro wantini mu a na efra cholesterol na yaka de bia no. Okay. Na sade no doro wantini mu a etimite. Na ene na mogya ne mu. Entini ni ti ayi sade ni timete. Na ene na mogya ne mu. E wo ntini ni mu. E wo ntini mu. Okay. Ekosi wadwene ba bia na asi kwan a. Se mogya ne ntimi ma. Mogya ne ntimi nko. Nti sa brain cells e ho no e be start say ewu because they are no more getting oxygen. They are no more getting nutrients. Okay. Nti e ba sa na e be start say e be dey. E be wu. A bit my blood clot. A bit why your friends Sadiano bet a blood clot. Mojana bontoa. Yes, Mojana a clot. Into a clot sana tia a bit milk sequine. Emma wait me a day. Why draining your oxygen? Now one your day, one your stroke. Into hypertension no. Before so be your stroke no. If you hypertension no so will be your stroke. Though and your stroke ni na hypertension. But do na hypertension and causes stroke no. Okay. Stroke and yale on its own. Entimi gina ho ensi prekope. Bibi na kofa ba. Bibi akoka papa any trade. Bibi na be kokoka na ansa na ba. Okay. Stroke nya de a ewo nipadua mu ana se nya yale bi a ewo ebetimi abo prekope sa. Okay. This a sha se free ba bi. Say we make us Saturday and Friday na woman be edenic issue be ba ha say. Sure. Yes. Thursday no. Bleep no starts kakra. BP no was ra o monitor one hwe ne yie no o monitor wo didi agro no o monitor one hwe so no maduro no o monitor wo default aduro no esa one ko fele no eno timi kwa na akokofa we ba me ka say me patient be o temia the blood pressure they check here na 230 systolic 230 na diastolic here 125 and me ka say mommy and that's what worry okay so emergency o mommy say oh man Sana tia me di free South Africa buy. I say oh what South Africa nyina sana etie. Na ono kra no wajai drone no because 230. And I'm say we dey say ye detain no na oh. O person be massage me say massage mama ye won't me massage no. And me ne preso a drone kra no on person be no madru. Because ono no ba say be massage. So that be with this kind of BP there ye ntimi ma ye massaging. Me refer no cry say onko Kwalibu and say other hospital a ebetimi ahwe na o say on the BP sa na ti o di free South Africa ba I don't cry on can na kuma ye mesere no onim se nyame mpo na ebo na mpa o say o check pa o ta check bet o be check bia no either 210 220 230 me say BP there so say onam ho na bibia nkire say ni BP sentina ye silent killer no. Good. On madura or the chinje sa on him say on the form. Oh. Yes. And drew bear to a yina maintain ka and 2 weeks. After 7 years argument and I'm afraid the maintain and I'm afraid the better say or Kolibuna me refer na one corner. Or cocoa you. Now offer an out and car slay voice in Shadania up to now. So what I say, inti say we be our blood pressure was raw. Now you want to address so make sure say about for refill. Adruna sa kona kwaje me default. Me gas blood pressure na ba for mintino.
me san ko no maduru bi o kwana yan check we say doctor no nka say na you free aduru no so a fine say onye na you free aduru no so a wo say onom na hwe onema bi okay BP silent killer obi to ha kim na esi nipa ye nyina na ete ho ne wawu yes e wo musa but oyale inside ono na ohun nipa dua no say otapo but inside no oyale because akoma no ebre o kidneys ebre ye nyina ye bra ye sa aye kidneys no and regulate blood pressure yes because say if there's imbalance of fluid and I say pressure no do so a kidney no treat isu na wo moja mu a ema moja no voluminous no treat isu no nyina e de ba ne ho na wadwo so agu na regulate blood pressure enti say ekoba say pressure no e wo soro na eche na akoma de bo na still na pressure no e wo soro a etimi ma o kidneys no e start say e faili enti kidney ni faili a o wa hemfa wada obeda fom ana say wakoma no ebo a na akoma de bo na moja ne nkwa a akoma no otumi nya cardiac arrest okay unya cardiac arrest a eno no emergency within the next 10-20 minutes ya rush wa onye nipa bio obekone no kran so doc ya na makoma na ya na itimi survive yes oma ye hu se oma nya cardiac arrest ni nyina no makoma nyame anso mo pa e den so obesa within the next 5-10-20 minutes obekọ ya nya any intervention bia one bed facility bia hospital bia anya hospital bia pro so keke na betimi mostly no so yes ade wo mu ye dru ho abeti ye de ni dru hospital ho no na ya pronounce death on arrival say na ya na mo kan. That is it because traffic but the traffic na say bia location no one any facility no ewa before so bedru ho na ni pam say that wa make within 10-5 minutes onya ndru hospital 5 minutes kura kwan wa because yen papa bia ye ni da nanimo a eja say within some few minutes 3 minutes 4 minutes ye de ni dru hospital ho na ye say wo free ya kuma ne de ya de o say ye hwe ne ye power because eno na ya de a supply moja ne ai but the moment I feel say e be supply moja to the blood to the brain no na onye nipa bio doc na cha said ya walking ni mama die ya wo de ye mfato na say ye beti ye blood pressure no betimi akosoro yes but na ye nim na wonim ni ye de ne nam ho ya na de ne nam enye obia na blood pressure be kosoro a obanya saa symptoms signs and symptoms a meka ho asem no ebi o ha ne de wo soro bet o feel normal on hwe asin say bi ba o check here e wo soro yes send is breathe pioneer de obi nso ho no ma the moment na the blood pressure say e kosoro no wadi ka nya signal ne dada because na start say the tier ya pe wa hu say na me blood pressure ne kosoro wo kokko check no na ampa e wo soro ana bi o ho no so a onante kakra na wa bre just otena ase onante kakra na ote so na ne home no ye den te just otena ase enti sa ne ma no e bo ne kai say the blood pressure na den e na ba soro enye obi a na hu ebi o ho no ma ode ne nam bet o hu say the blood pressure e den abasoro but dodo na no obehu signs and symptoms a che maako bi na omode no timi ko duru ho no ma be omode na omona ho omuni omo hu hwe no omode cry dangerous okay because extracting it once and say what to say is the hypertension is silent killer man fan trust I say oh BP keke na BP no very dangerous very dangerous na also fan nya den na say common no and that's nipa bebre na how mo ntino ye shada mfa say ye mfa na ye shada mfa serious but ye yale bia hard drink okay yes okay enti ye free stroke no say mama say me say apart from that say na wo say bia ho enti no blockage bitimi bem doc say yakoma say ba bia yakoma ene nipadua kwa no entem wakakra no na ye ete namness wo mama mi sa mema bebre ho a ene wo matofo ma wo man mayomo yes eno so betimi anamogya bruso iso ama be ma akodwa na ma na ntimi abo a at the point nyame abo nipadua in such a way say say ekoba say mogya no entimi nkoba bi honam ba bi yi a direct mogya to the important body parts okay enti obema ne de say because intini ema bebre kra so mo pentintini ne sausage ni nti safo say wompe oma auto sausage man na so won ana me purchase say ana moja no so na pompi ko mo man ntimi gina bema yes enti moja na ntimi nko no nyame yen say ma obodi no focus on by via vital organs here oxygen here nutrient here blood no not obema no enti obema sem no de
enye dem moja ntimi ye nkokora enko ese basa mreyo na ne mreyo no be mre ti mema dodo na ene wo motu agu aphrodisiacs se na nse de ase me mema yo wo form ida se ntini be dire e ma moja ntimi nduru ho ana se onipadua na nkasa na akoma ne bo moja towards area ehia moja no ana se aduru na nkasa na onnom for BP no onnom kwa akire a eno sa so ya de ba ko a etimi affect obemasam oda aduru so echa eno na ya na bebre na adwane firi ho bebre na baba oh dog aduru na wode me so me pese me jana ma be no bibiduru because me hu say niam bi enko yie me mema yes no but onnom BP aduru na ohwe we na ya ka we nyina awom okay inscriptions aya wo sa leaflet mu no o kan a otumu say onnom kwa akire a these are ebema o mema yo no so say betimi adan aba enokre ebi ho da so be 10-20 years 50 eno no tun kire say oja a obemasem na ndimi nkoye be oja nso a your life is at risk. Ya beto aso ye wie na esanse edoso papa doc de ye kan nyina no ebasa 21st clinic be bia wodi dwumen mutimi ye ho bibi ma enema sesisi na akwan mu biem ye duru a ye de adwuma treating nerves okay esanso ye eduru a very good for circulation. All right. Yes, the air say na naturally esanso relax blood vessels no. Emma moja etimi so you be a blood vessels no ayire ayede na emma moja entimi nkwa ada no maduru a eboa no. Eboa no. Na afa den so no say strade cholesterol na wo ho and say blood clot bi na wo ho no ma. Eduru no etimi dislodge sa clot no. Emma moja etimi ko. Yesanso your massaging. Massage is one way of relaxing the body. Okay. So massage na relax muscles no. Relax blood vessels no. Emma moja etimi den ekoyie. Nti obi abeda hom a machine so aye massage we no so ale na so afede ma unse me nan no ase bibia sane menum. Because moja na abo apapo won nipadua mu no. Ni nyina den asane emma nipa no otimi den enante kama. Okay. Nti se o de ba ho nkwa de a ene de yetimi ya de yi pa wo na ya ma oduro na ya massaging na ohwan blood pressure no abafom. Doc, obi hwehwe mu a ye fa kira kwan nto dwa na ye nkwa ahoma no so but ansa na me hu se enkofo dodo na aba ahoma no so ma me mpeke wonom na obetimi afre 0260 196064 0260 196064 ana 0260 196065 na yamakwan wetimi abisa doctor Sembia pese obisa na me pacho good evening odi baby akase frame dofo good evening pacho me kase fit tema me pacho ma wafidie ne nkofom na yenkasa okay jibi ne ba me yo me pacho me kase fit ma na gindi na na ebi doctor na kan no mo tembe ne brave ni na wadaro ma volume ne nkofom na yentie why TV ni volume ne ma ne nkofom na yentie wo ye why mete won kan ba cho yen koso na wo se de doctor kan ne mu de wo hin okay mo kana fiche ne dravo harinka mo kana fiche in box. Okay. The right side being in our team is slow and then the 9 and now we do baby. It's not a messy for my until the crying rana. Okay. It says also what tema. Okay. Into one ya say in a taco swana or tar driving out the baby. I na unya sa. Right side. Where the tema community one no. Me pacho Roman Sarfo no Roman church na chire ho na no ye branch ne ba ko pacho ya ko na doctor nhwe ma ye why Mati ya no akọ ama ye why yes so ye das na sa wo frɛ me pacho good evening odin baby akasa frɛ good evening odin baby akasa frɛ me pacho aha wa beba so bia wadaro ma volume no nkɔ for me nim say TV na na say radio na wutie ne a